Yabingelela bafethu, okhulumayo uMpumelelo uSibindi waMseleko. Bafethu nginenkinga lana, kune case engayivulayo. Ngivulela amaphoyisa aseMhlali. Ngikhuluma nani bafethu, i-case yami ngayivula last year ngo-October. Kuzokuba imanje ihleli allocateelwa umsesho omusha. Ihleli ngithola ama message ukuthi hayi noma iseyiphethe usibanibani. Nabo lawo baseshi bangifonela ngazi ukuthi iyaye iphelele mase kufanele baqhubeke nalo icala. Kodwa uyayothole vele sewuthola imessage nje ukuthi seyiphethe umuntu. Kokugcina ngithola ngayithola i-call iphuma omunye umseshi ehleli nomphathi stage ehleli nomunye ubaba wayekhona ngesikhathi ngingenelwe endlini. Abantu abafika kumina bafika bethi bamaphoyisa i-operation le abazoyenza i-authorized e-province. So ngase mina ngithatha ke inyathelo zokuthi ngihambe ngiyovula i-case eDurban Central ngoba ngeke ngisafika vele eMhlali ngiyovula i-case ikhona. Yase isuswe eDurban Central iyiswe eMhlali. Mase ifika eMhlali seloke yafika ishintsha abaseshi. Manje nginenkinga yokuthi bafethu ngicela usizo mayelana nendaba yaseMhlali. Amaphoyisa khona angazi ukuthi kwenzakalani but angiyitholi justice khona ngoba nezinto ababengi-accusela zona izinto engingahlangene nazo futhi. Awukwazi ukuthi ungafike uzoqala umuntu onganacala ongakaze avulelwe futhi icala. So ngiyacela ukuthi ningenelele bafethu silwisane nalesimo lesi. Kulabo abangakwazi ukuthi bakhona ukungisiza kusona lesimo lesi. Ngiyacela ukuthi bafethu nisukume ningilekelele. Abanye ngingakhuluma nani emaceleni bafethu ukuthi khona usize niza nalo. Ngiyacela nje shame ngabe ningisize kakhulu bafethu mengase ngikwazi ukuthi nginqobe le mpilo engibhekene nayo engayazi ukuthi yindaba sengibhekene nayo seyifike la ifike khona ngoba angazi noma movula icala ulivulela amaphoyisa awusebenzi umthetho lapho ngoba phela icala engalivulayo ngangilivulela amaphoyisa ayethe amaphoyisa efika kumina endlini. Mpumelelo Mseleko ke bethinani ubhenele ku social media efuna uncedo malunga necase yakhe ke beyivule kulonyaka kupheleyo. Ndiyayikhumbula ke le case sisiva uba kwaMpumelelo Mseleko ke kwafika amapolisa aqhekeza kwaye kacaba athathe nemali ecaba ebipha. Na uMpumelelo ngoku ke ucacisile wachaza noba kanye ebebekwazi ityholozini ngoba saye sangayazi safunda nje emaphepheni. Uthi uMpumelelo, good day everyone. I have a challenge I would like y'all to assist me with. I was attacked by Umhlali police while I was with my fiancé and accused me for wathi ke izidakamizwa okanye iziyobisi, ukuvasa imali. Niyabona mos apha ibhaliwe ngesilungu so andifuni bendiwabiza la magama mhlawumbi ndibe sengxakini apha kwezi platform. Nobukhwabanisi, manufacturing of illicit goods and property suspected to be stolen. When they got in, they mentioned ukuqhwilwa kwabantu as one of the offenses too, and they said they were authorized by the provincial SAPS to come and raid me. Utsho ke bethinani uMpumelelo ke ngoku ufuna ubamba lamapolisa ebe ayapha wabonisa ke ne-pictures apho baye baqhekeza for bakwazi ungena pha kwi-apartment yakhe. Nanke bonisa ke umnyango uphukile apha, and then ke uthi ke na ke azange wabanjwa ngaphambili and zonke ezizithyolo ekuthiwa ke iflat yakhe ke kwafunense ke bahambe boyisearcha zange abe nanto yakwenza nezazinto. And I guess ke noma nendlela ke abaye benza ngayo. So ke bavulele icase uyababamba ufuna uncedo ngoba icase ayibheki phambili njengoba nimvile ke bethunani ezicacisela ngokwakhe uba ithini into. So uthi abantu bangakwazi umnceda ucela bambambe ke ecaleni noba ke ku-DMs, and then ke thina ke sesihambisa ke nje nalapha ke bawukhona ongakwazi umnceda ngoba uthi kaloku xa ingolhlobo into loo nto ithetha uba mos bona amapolisa above the law. Xa
xa mhlawumbi uzawubavulela ityala lingayindawo lumane likhutshelwa kulo mntu lumane likhutshelwa lo umntu ngela last year akho nto yenzekayo. Siyayazi ke baninzi abantu abaye bakhale malunga nento ezidibene nomthetho neecases zabo ezingade zibheke ndawo ziphele esithubeni. Abanye bade bangayi uyovula namatyala ngoba bayayazi uba akho nto iza kwenziwa. Anyways, khanike nitsho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. Umamgobhozi uyabula kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.